cycle Quebec pen dipurang sepinang ki pali inut Karbi Alam Athanbang Kaningri. Dibrugarh University lapen Assam University Difu campus along Karbi certificate course ke than ke pang cheng japhan angkap kitho. Langpi dehangi Rural Bank ahem ki kiu japhan Difu lamding atwar PWD colony along long ekison. Kardom non-beer tangton pen arjoik tha Karbi Anglong Autonomous Council Kimi Secretariat Auditorium Hall along Dibrugarh University lapen Assam University Difu campus along Karbi Language Certificate course kitab kangpu jipu abirta Karjulong pen West Karbi Anglong Rangsina English ME School Karbi Alam Athanbang longki han samethang a cycle chihum joksi vosik throk arni adap kep apo difurong sapialong nangpali Alangli vosik pho arni hempen nang kibar athanbang vosik trok arni adap kep aporsi council along kitab kangpu amailong lam arjudunlo alangli cycle pen difu kebang athanbang mailong aluhia tum kejai alam the arju edapi kat news angno kopilo kaning ritekang lang iktha लिमेन के श्रीलंकी हंसे पुहलो लापेन नीली के द्वादिम के वेस्ट कार्बी आंगलोंग बोर्डोंका दोंका मुकामबेंसी नीली वांगलो दागान पतुमी ओसिका चिकलो निफाई फो 45 बाय 45 ट्रक पे नंबर से नीली वांग बोम सी अला निफाई फोन आजुआन स्तमी नीली वांग बोम से पिनी ओसिक निफाई ट्रगारनी दिफु रंग सुपी मादे कार्बी आंगलों रंग सुपी along नीली 45 केप आदा अपोर आन नीली नंग होंगरिलो जसमेत पेट नीली लाहाय अलाम का चिठान लो अपोर दा काट न्यूज़ चैनल फांसी अकेरो बिपार पिकलो ने फान ला इंटरव्यू अपोरना नंगी पियापोट के चिंकी के चिठान अपोर नंगी पिपोट जसमेत पेट काट न्यूज़ अतुमान सोसाइटी थी पदिंग ना जसमेत पेट नीली हेमबेन वांगलो Karbi Language Teacher Association के जा तुम माय फूल अपन कोंगचुन बांगा तुम नीलिफान बिरता के थाना तेंग पेन जे के निफाई ट्रोगारनी कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल अलोंग हादा Introductions of language course in Dibrugarh University lapen Assam University Difu campus long lakadu ka velam hadak meeting do chitong lunangji pupen siniliwang lo je Karbi Anglong along atokano seta karjulong le pinlan Jasamet Pet Society for Promotions of Karbi Language pu asongatum ke japon penajok Jasamet Pet Karbi Alam sitami angsong akang tu yang deng ka Charlie an Himia University atum Karbi Alam ka Charlie Ponjafan certificate course ka Charlie our side people lo labang Jasamet Pet nili ke Karbi Language Teacher Association along akong chun bang takali la pena mai phu takali पुथे नीली के एग्जीक्यूटिव मेंबर्स बॉन्स तमी नीली की पुदाम जी अलाम थेला एनलो जसमेत पेट कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल अलोंग लबंगसा माइलोंग नकाचितोंग दुन पेना जो नीली निंगदुग अलाम जसमेत पेट कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल ऑफ नीली क्लार डापेन थानिंग तुम जे के दामतंग 2007 अनिंगकान कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल पेन education EM in church bidasing rong pi kido kachapa em kupona hutsi Karbi language teacher along all Karbi Anglong 269 ME school along Karbi language teacher appoint lo lapen data fee 2008 aninkan put thought council pen order clang to see all recognized ME school on stame KLT appoint ang pu council pen paklang lo lapena joksi non ke ondung tanglo Karbi language teacher pai more than 400 sitapini nilitum ke longa nong nam ningduk me ningoi me lapen chiru me an sidolo pini council atum lasi chuning rilo Karbi Anglong autonomous council CM sar to liram rong hangfan nangli fan choro piglo Karbi Anglong atokano nangli na hokle dam stami nangli fan ke inut ritual sonsi hokle nangli arna ma sonsi pini nangli fan nang hoklo lasi pini Jasamet Pet Karbi Anglong nichi Karbi Anglong tame nihang Karbi Anglong tame Karbi Anglong long kaduk kawe mi school along ke tham Karbi language teacher tum as kaning rias se alang litum kaning rias se nang liar jutha nang kilomate nilitum fan ing jin sotha nang ing honta jate jan nitum la suriner kepen suriner ke pulotang ti nitum arni sipen
Paru hini ra trok ke ba trok atangka nitum long lo sidami nitum payment of procedure ke chok che pena jok la chiklo yon ki long vet nang ya postami chiklo yon ta long vet besi sa chiklo par dep sidami nitum dharma chilong lele si ke ong apot si chuning rilo than bang school long lo ke than nam ja phan som thoma som chok nang ji jasemet pet kichu ki jona son hem do nang ji pi kache pin denga phan piri do nang la pen hem rit do nang bons tame pini ke ong do a Karbi language teacher tum ke contractors ki claim lo contractors ki claim a teacher sa tu me thanga phan thanga kamin tawe bons tame a hok pe a Karbi language teacher ki claim a tum ke pini a program such fancy alang tum school dam se a piso aso a hemari chu bochinang lo kuanar ni ki ding si la pusona Karbi language teacher tu wan chi song ji ma chupaning ding ni ma arni si ke la puson sa me thang si tame kachuba thije tawar chi ri rong ji las ing hon nili tum phan ing hon tha Karbi language teacher atuma dormahas tame mate abainong tame kapaba je fanil tum chuni par piglo Jakhong achiklo pen Dibrugarh University lapen Assam University tifu campus along Karbi certificate course kithan pangcheng ponpo Laswalam hini a university atum penta alam pachitak pontanglo certificate course aphan ke panong Karbi alam Charlie nang pa kitab ta lamet guru rongbong terang arideng ben bosik trok ani ingpu ponblo Karbi anglong chinamas councilor CEM tuliram rong hangpen kipado kitab kangpu amailong akang tui angdeng toklang arpukido IEM jokot singingti Assam University dipu campus pro chancellor Dibrugarh University athan bangatum Dibrugarh University Executive Council member Long Sing Teron Principal Secretary Pen Cheng Lok Pin an kithek kire abang phubang phetum chitong dun Difu lamdinga tawar PWD colony along bosik trok arni lang pidahangi rural bank tihek pen LDRB ahem kim japhan bosik trok arni longai sompontanglo Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Rong Hangsi Lasolong A Sompon Long A Kesom Amailong Deputy Chairman Ritesh Inghi EM Amar Singh Tiso Langpi Dahangi Rural Bank Amaipu Kailash Chandra Das Pencheng Lok Penaan Langpi Dahangi Rural Bank Branch Manager Tum Chatong Dun Namalam Sopor Pandhina Parman Birtamang Tampaniksina আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাই দি ৱে কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Atul Kimi outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong Assam 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flax, Milton, Treo, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. Assam Hills Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi gulat along longpon ikji. Kang tirtang kijun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, thelua kreng, chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihnamo pivotal bir talong bangthalo Karbi Anglong athare mate harukhat oktereng jong harterang arogamika rajanterang asopo sarmenterang Guwahati Saruhaja Stadium along Inkora Troxy angdeng Assam State Swimming Championship along Langvek dunsi hini angdeng anong ek chipalong dun pusi Card News along birtanang pali Karbi Anglong athare mate harukhat oktereng jong harterang arogamika rajanterang asopo sarmenterang Guwahati Saruhaja Stadium along Inkora Troxy angdeng Assam State Swimming Championship along Langvek dunsi hini angdeng anong ek chipalong dun pusi Card News along birtanang pali
Balipathar Sports Association ke pathua klamalong ke padu aruing kora pho arni pen ke padu ke thom angteng Sangtihidi Football Club League kachepate wosik trok arni angdum kiti kachepate padu pontanglo Nepar PT FC atum Pitiadong aterang phanbol pumni thapse bol ipumpen angdum kiti chepahai Pitiadong aterang atum Nepar PT FC phanbol ipum anti chitu unchara jokrem detlo angdum kiti kachepate along sarubothar BDC amaipu Bogojan Lambs Sangtihidi Sports Association age thekiding abang photum chitongdun rinti Biota bang kilapan sekang ton poniklo dumi thakme karton